Saboro kyobo chokora matemu abamanena Kcpe na Kcse ni gobanya robokonye ase bunge ya Bonchari goetera ase kyombe gya Joshua Nyawencha Mariga Foundation au uyunyara ka kubakonya omuriketo Brian Sagnisena no roboti rwa senchira yoboikirano Ekerobono wiki yatigaire eyemo eliaboro kyobekera skia gatano na gatatu gukora amatemu a Kenya Certificate of Primary Education Kcpe nigo abali no kugani okuyabeso kireli kubakonya ebintaboro kiwobaganete gukora amatemu ayo Nikirenga ki message tete gweterero no gukwanira igore program twabwate yo kwa abana baitu bakora amatemu a class 8 materials sibaraniti Gobono uchirega iga obalente bitu bya matema weekend na achira iga no monto muya obaji pensili we wish him well na ento amatenga agende konya abana na ndo kwanira iga mwana ndibwese nya max 350 ochigoro na mokonye na mtunela so mpaka form 4 free of charge ase ebunge ya Bonchari County ya Kisii nigo ekyombe gya Joshua Nyawencha Maragia yatalira chiskuru 15 ase ward ya Riana ligosira aboroki gwabo bose bwa matemo y'ishitariki isano na ibere mutinyo gatatu omwaka oyoiga yani Maragia Foundation ngo sponsere nkwera abana full sponsorship bali baruete from the poor background that's in Bonchari lakini babwata max 350 and above. No, a program to buaterero neyo gotarra abana baitu ba class 8 Bonchari engima. We have 4,017 student candidates bare primary baochi okora matemu aba Kcpe and the program twaro route neyo ko baachi pencil nature rubbers kero mwana ole Bonchari anyole pencil ne rubber na ntwabalikireka success card kurwa safe foundation. Achukua hii fursa kuwashukuru Joshua Nyawencha Maragia kwa kutembelea, wametuletea pencil, raba, wametuzawadi pia, wametuahidi ya kwamba mwanafunzi yeyote atakayepata max 350 kuelekea juu watamsomesha. Mimi ningependa kuambia asante. Kuna wazazi wenye hawajiwezi, mmewasaidia. Nonya omochando bw'ebinyinyi bya COVID-19 goturubania ekerenga gyekisemia nene mono timetable nigo aboroki gwabo barokiri okweyarigania gukora amatemu ayo. Ni wetu wa kitaifa tuna appreciate and we trust in God we can do it. Niko na furaha, sitaogopa. Mtihani ni kama mtihani ile nyingine, nitapita, niko na imani. Igena nende yansi bakurere ibintu by'amasomo ngo nkunere sana nakitwaro cy'Nyamira Foundation na well wishers Nyamira Foundation na basani tonyare gokonya abana ba mintake ba class 8 kubanyorera materials zibaganeti nigo station ya Ndizi TV yabatakeira borku wabonsi amaya ekero bagendererete kwyarigania gukora amatemu ayo. Eritere ane Brian Sagini Isena.